Ay, nagatong request balong. Kuna na ditoy. JM request ko man ditay Tika Ilocano version iti kung ayaw mo na from Manang Aida. And of course, Carl Patrick Pepinito is agbibuya lata ako. May sakatag iti... taga-tugay ka raw, nakita ka tayo profile na. Manghiro, proper iti... ano da dyan? Salon at ti Pilipinas. And... ano da dyan request na ni Antem nga Marivic? Marivic nga. Ron Sipagan. Amutan natanyag abulan. Naranyag abulan. Kaya ngayon amok latang abulan tiket ng mga gaan. So, Maday baka naranyag abulan. hanggang kuha na mo balbaliwanan. So, we'd like to give you our version of the song Bulan. And hanggang mapuko dito yung request data. Wala niya pagkankantaan tagat i-request data. And Kabagis Minda Almerol Sabado is watching from Hong Kong. And may sapay. Request ko man na balasang ka nagkabot hilera. Kung na nato ni Chen Femo. And still with you, karuba ko na nikap sa charity. And kataw-tawag lang ni Charmel. Madik na sungbatan, ni Bakat Simong Bat. Ayan, nga ron! Ito yan na dyan. Kaya sakto may nag-request din dito. Ano ko na na? Good PM kaya Jun, ading greet ko man namin yung family ordinaryo dito sa Villa Sanchez, San Guillermo, Isabela at Pagadwan family sa Ramon. Request man dyan, Bulan. More power and God bless always from Dono ng San Antonio, Villa Sanchez, San Guillermo, Isabela. Kukwa na ken kukwa kamet lang, pintas ka aming mingan, ket ita nga agmay may saak, umay nakadmet abayan. Tilawag ti silaw puraw, ti bulan aduyaw, dinggem kad tinaki pupukaw, ti bulan aduyaw. Kagurak ti agbiag analiday, ragsak ko sikat gapuanan, mangnam na mag-ingat lumakay, may kantayin ta iyulda. Tilawag ti silang apuraw, ti bulan aduyaw, dinggem kat tinaki pupukaw, ti bulan aduyaw. Good afternoon. Great ko man lahat ng empleyado ng Fiber Home dyan sa Isabela, Vizcaya at Cauayan. Thanks sir. It's me, SG Viloria. Dumanon sa jay ko
Lawag isilaw ang buraw, di bulan na tuyaw, dinggem ka tinakipukaw, di bulan na tuyaw. Tap-tap! Tilawag, tisilaw, apuraw, di bulan at tuyaw, dinggem ka tinakipukaw, di bulan at tuyaw. Woo! Kahit ko kumama nga mabasa na kita text line, gana, matukol mo titingad ko nga mang matiritir mo nga mang kita sapay adayo kung mabasa, nasayang, ana. I wish. Okay, anyway, madama kayo pa ilatap mga tutong mga katigito pagkayami yung manong Jun Seriales kan Kanakan nyo, John Mark Pastor. Ito lang po 98.5 IFM Cauayan City, iti idol tayo nga FM. May isa tayo ito apo, dito sa ngalubungan. Iso nga, i-save yun katigita Facebook yo apo, dati page da, 98.5 ko na di jay. Adda mo lang apo ti live me ti jay, and you can also interact with us. And you may send your request through our official text line over 0917-1500361. And aramidin nyo apo nga liliwa nga pakaatikan dati programa may every Sunday 12 to 3 p.m. And this is our pilot episode. Nagmayat ko man no ti kansyonan ta kadi kadaanan nga Ilocano, but then kaputa adto ti makapamuka niya ta syempre ti requestan ti kabaruan. Ngayon padasan taman ti travelan agpasyar iti naglabas anya kadi dagiti klase ti Ilocano songs nga kung kunada idi ugma. Okay, so kanada tineo agtinaligod kayo kuya ta no makabasa kayo da kami ti agad just dito isango yo. Okay, kanada tineo good PM mga idol, greet ko man ni Tatang Perlindo Ilarde Gita Villa Concepcion Rojas Isabela madamang agdindungan gita. Oh, yagiyaman kami dita Rojas Isabela. Yes, Rojas. And please tell your friends your kaarubas nga adanti for the kado dito IFM. Oh. Okay, sakpay nga tutuloy mo ti bumasa palong konakta tayo intay man agsubli iti naglabas with this piece. Lagi sunata nga talagamit nga nagapo nagtaod pa sa Jay Norte ti Pilipinas. Nududuaan ay laeng tipegis ni aya nalawaguna yen ulpi muken ranggas alaman biyak ko sawem ti pamuspusan tapnong mabalin ka nalipaten o ingas lipaten kan tunwe ngematak tunjay tanen ngenuitan saan mabalinen ay idem niya di nakat pagtuuken yan tangay siksikat inak ay ayaten. Yan, nakikita mo yan?
gito'y kataanan ng Ilocano nga talaga nga lapnuan emosyon apo da gito'y sonsonata and kuna ni Kapsat Chris Estolas kasla Bobby Gutierrez kuna tagayang baboy hanak mo mayag syempre nakutung ako with my waistline nga 34 I feel so sexy dati nga 41 kasi madali nga nagbaliwan ti Hello, mga idol watching here in Jeddah, Saudi Arabia from Rachel Domriguez. Lipatan kan tunwen ngemadak tunjay tanen ngemnuitan saan na mabalingen ay idem niya di nakapagtuuken yan tangay siksikatin na ay ayaten yan tangay siksikatin na ay ayaten kahit ko pa ito mga ipatayap di may sapay nga daan nga sunata. Ate ni, kung nila Uncle Ron ni, thank you so much, JM. You made my day. I mean, naranyaga bulan. Ti-request na ngam, J. Bulan mo tikinantat. Kinantat. Talaga kayong matatay naranyaga bulan. Anyway, may maysa ni Kabsat Ruan Sibagan kani Kabsat Marivic. Iso nga, amin nga kid daw dakat patganta. So talaga itiket na nga mga gangga DJ naranyaga bulan. But we have two versions. May isang nga DJ classical kasla orchestra fully orchestra basta something like that. And dabi may isa di kabaruan nga tempo. Ngayon may tikantae may DJ kadaanan dati kung kunatang ano ti awag di dyan, classical iti pa naka-areglo na something like tenor. The tenor version of Naranyag Abulan is coming. Naranyag Abulan unoy ko indenga daydanas lagasilaw mo di kakadipaidam naranyag abulan sangsangin ko indengam to'y nasip nga talubong ko ing kakat silawan tapnon jak mayaw awan luwing ka ng lipaten karing kaniyak nagibusen samsamay itak ni patay o bulang kat aklunan nang laylayan ni ayat ing kakadin palasbangen unoy ko darasang aiketen Casalosiano Pavarotti. Kanang lipaten, kaling kaniyak nagimusen samsamigit ni patay, abulang kataglunan nang laylayan ni ayat ikakaning talasbangin unoy ko darasang aiketen
Agasam that, di ba? Only here at 98.5 IFM apo. Iti idol tayo nga FM. Ti pagkakanyo, iti kasta nga klase, kaunag iti musika Ilocano. Ayan. So, iti iti for the duo. Apo ket pabaknangan ti literatura tayo nga Ilocano. Ayatan tayo, apo, ti pagbukod nga dila, ken kang runaan na repatan na apo ti Ilocanos all over the world. Ayan. You made me recall my childhood days, Karuba, from Charity Lianes of Porterville. Ay, apo, nagbayag ka. California. And please, apo kada kita dumdumik nga patatay ng Ilocano. Our prayers, apo, DJ California, takas taunay metan, apo, ti pipig sa iti, king Canada, 7.1 magnitude, iti kalman, and dik amuno dati na damage at kami met nga updated unay. But anyway, keep safe, apo. Aglalo da gijay adit pasati California. Ayan, nagkap sa Charity ni Charmel. Ayan, ang kapil o nagpaspasyar. And ado pa yung messages. And in fact, di mi amo no kasan mga ilipas amin dagito itata. Ana. Ako na. Kablag man apo amin nga taga-Purok 5 ti Silawit. Prekas nakti Agas by Butchiki. Agas. Agasawa ka kanon balong. Madi, dati kanta na nga Agas aja ni Butchiki de la Cruz kat. So, one the request? And Adda na request ko tayo, taga-Pulot. Taga-Pulot, nag-request? Nadatatay. Okay, no si Asinuman, iti nakabirok, iti datang request, iti tangkan ito. Kung pakitext sila kanyamin na po taming nga malagipen, iti kinado, iti labas ka mensahes. Ngarod, maudi nga sunata kalpas, ay kasakbayan iti commercial manan. Dinggem mo biyag ko, dinggem ti baga, ay ayaten ka, kasta kamet kaniya. Dinggem tuy aso, iliw tuy pusok, nabayag lang iding, aditan naging nili. Ikumpas mo Dinggem tuy gutub tuy pusok, awagan na ka, denggem ka din ala. Umay kato'y sibay, pusok pumay payapay, tapnon maep-epan, iliw kan senay. Ililiwet ikarin yuni, ayat di dangdamu. Hi, Kapsat Nelly Mariano. Inairong nga arakuk, abuyugan tiyas asug. Ililiwet ti agit na samsam itngem tagapulot. Asabayan tiyak aprus sa papiras ti bukbukot. Ililiwet ti areng-eng mang titileng iti lapayag. Umay kan no biyag ko, mailiw ako na iken ka. Dinggem mo biyag ko, dinggem ti bagak, ay ayaten ka, kasta kamet kaniya. Dinggem tuy aso, iliw tuy pusok, nabayag lang idin, aditan naging nili. Dinggem tuy gutub tuy pusok, awagan na ka, denggem ka din ala. Umay kato'y sibay, pusok pumay payapay, tapnon maep-epan, iliw kan senay. Ililiwet ti karin yuni, ayat ti damdamu. Tinairot nga arakot, abuyugan ti as-asug. Ililiwet ti
agek na samsam itngem tagapulot. Asa bayan tiap aprus sa papiras ti bukbuko. Ililiwek ti areng-eng titileng iti lapayat. Umaikan no biyag ko mailiwak unay ken ka. Ililiwek ti karing yuni ayat ti damdamo. Tinairut nga arakot abuyugan ti asasug. Ililiwek ti agek na samsam itngem tagapulot. Asa bayan tiap aprus sa papiras ti bukbukot. Ililiwek ti karing yuni ayat ti damdamo. Tinairot nga arakop abuyugan ti asasug. Ililiwek ti agek na samsam itngem tagapulot. Asa bayan tiap aprus sa papiras ti bukbukot. Asa bayan tiap aprus sa papiras ti bukbukot. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That song was brought to you by iBerry, better ice for a better